Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble l'aqtaïf. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنان ذي جديدا. هكني دني غاسا قاد نخدم l'aqtaïf سلي زاموند تمني غاد لا recette أراوني دي عجبن قيمو ثيدي. On va passer à la préparation. Voilà, comme vous voyez, l'aqtaïf, les cheveux d'ange. Voilà, je vais prendre juste un peu. Les gâteaux faire juste chez طوحين حواجة. Ensuite, ويظن ترم ثار دخلو وشكر. خاطر تزرم ما يوثيثو وبحري غاد قارونت. ميتكسم ثاني حواجم ويظن رمت تار دخل تشكرتيس. Voilà, je vais prendre juste un peu. Et le reste, je vais le mettre dans le sac. Voilà, le reste, je le mets dans le sac. Il faut bien fermer le sac. Là, je vais faire la farce. J'ai 3 mesures d'amandes et une mesure moins d'un doigt de sucre. Voilà. دقيقني دنيا طفات 3 كيلات اللوز يسحنون راني غاسيو 3 كيلا غتنقسم السكر خاطر باسنا نسوفلا شربات موش دفغ زيت مليح. Ensuite je rajoute un peu de cannelle, la vanille, les amandes je les fais griller. Là, je rajoute un peu de semaine. Voilà, juste 2 cuillères à café de semaine. دقستعنو سنة جويني القهوة نسمن وكوكتي دي صفارة لا فارساكين كنت ثقور. Voilà, je mélange et je rajoute l'eau de fleur d'oranger. دقستعنو غامن الزهر. Juste un peu, pas trop. Voilà, et on mélange. Voilà, je prends semaine, voilà, c'est le beurre clarifié. Voilà, comme vous voyez. Et je mets sur l'aqtaïf, sur les cheveux d'ange. دقي لقات دهنمت بيان القطايف نكونت كنت فرنتات تاع قرانت دقي دابور لقات اتخمم ثوك كاسي ضوذا نكونت تسليم ثوك القطايف ني. Voilà, il faut faire ça parce qu'ils sont collés entre eux. Ensuite, je rajoute le beurre. Voilà, semaine. Vous pouvez utiliser le beurre, mais c'est mieux semaine parce que le beurre, il y a l'eau dedans. Et du coup, à la cuisson, vos qtaïf vont être brûlés. Voilà. دقيقني دنيا ما ساعة سمن سي ميو خاطر وذي تولد مادن سفسي وذي ابري وذي يسعى امان يتالي داكني ذا ساون وينا ابري زمرا كنت صارغ القطايف نكونت.
هاد حرقا ما تنسعدي مثل الفور زمر انت كنتي تشيضونت سي ميو سمن. Voilà, je prends juste un petit peu, voilà, dans ma main, je vais faire un trou au milieu, c'est comme un nid d'oiseau. كني دني تفهمت جوج شطح تخمم ثمام العوش تخمم تخموش تلمست. Ensuite je rajoute les amandes à l'intérieur. Je prends encore un peu et je couvre comme ça. Voilà, il faut bien serrer. Voilà, comme vous voyez, tourner et serrer. Il faut faire une boule. Je prends un moule en silicone. Je mets un peu de semaine dedans. Voilà, léger. Voilà, vous faites une boule. Voilà, comme vous voyez. هذا نتخمم تبالوت مي نتخمم لي زاموند ني غنستعملهم حتى تغلفهم ديال شي طوحس القطايف يا با تحمزهم حتى كيفاش نكون تم تبالوت ما طفى بالوت تحمز هكاك في توسن كنت اكني تدويرهم تتحمزهم تتحمزهم. Voilà, comme vous voyez, je fais un trou au milieu et je rajoute les amandes à l'intérieur et je couvre. Voilà, je rajoute juste un petit peu pour couvrir les amandes. Voilà, je serre et je tourne. Voilà, comme vous voyez, il faut bien serrer. Voilà, comme ça. C'est très très facile. Voilà, très bien. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Voilà, comme vous voyez. Et je rajoute dessus un peu de semelle. Voilà. على الفور 180 et ensuite soufflage تاع نومث اودي وكنو كنتي دسفران تاع قورنت ولا شاد شيرون تسوفلا et en même temps ادفرانت سيكيوانين. Voilà. Comme ça. Et là à l'avance il faut préparer un sirop. Vous mettez un verre de sucre et un verre et demi d'eau. Voilà, vous mettez tout ça dans une casserole, vous mélangez. Dès que ça commence à bouillir, il faut compter 10 à 12 minutes. لقى كني دنيغ تخممت شربات تفهمت الكاس سكر الكاس د نص بومان ترويمت كلش تسرسم 3 بوينت 2 باردون مي كومونسي تركمد حسبمت 10 غير 12 دقائق اونسويت تقسيمتيس. لكن كي يسعر شربات ثقرايات ديجا alors تاكر داخل تبلار تاكر تارو فريجيدير وتخترارا جمت تك فريجيدير وتخترارا. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Attention, le sirop est froid et le tailleuf il vient juste de sortir du four. Voilà, chaud et le sirop froid. أكيد الدنيا ذاكي القطايف من كون تاكن كاد كسمت نتي تكسمتي الفور حمانت اسميرم سوفلا شربات نكوتي لقاتي لي تصمات وحمارة. Pour la décoration, je vous laisse le choix, soit avec les amandes, soit avec le pistache. أكني الدنيا ذاكي la décoration أكني كنتي هو السرسم سوفلا اللوز نار le pistache. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني de la vidéo جي يتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما يمكنوا الدينير جيركن دي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثان ميرث.